वोटर आईडी का मैसेज जो भेजा था वो नंबर है तो मेरा मोबाइल में इनका अंदर गया हुआ था मतलब को दिल्ली दिल्ली आपका पकड़ो तो उधर दे दो अंदर ना वोटर आईडी में वोटर आईडी अच्छा वोटर आईडी है कितना आईडी है कितने जना हो को तो दे दो ना वोटर आईडी ये बोला यहाँ पर Kipulit na katanat juga anti-infiltration directorate harengkat katanat level department kalau simyang kesunjam ban beteng ban hiar jurip 4 ban kenrai ki nongbala barjela ki babu pentre koma ki institute hotel guest house ki restaurant bat ki de ki jing pentre ki bedan hak than sora east khasi hill district ka jing kenra nongbala barjela nakne katanat kalong si benta ban pentikna bagi breu banabar ke jela ki buan pentre hapo pot usam kene ke jela laki DNM ki nong India bat ki DNM ki bala dep ban le ik registration mar katran level abakran berkelar pathai kubor hadin ke jingkhandra nakleng inspector jongkatran level department uba medan samlem dekhar uloong maka jingwan jongka department manjurip nekhandra ki kot kisla joki nong bala barjela kadai ban petikna bakino kino ki wantre syakane ke jela laki try ni kontraktor kila penrung nem ki nong bala ban registration hakatan level baru nakamata ban page benya laki la dep ban thamai nem ki registration jongki hadin makalakut ulong banakeleng katenat ada lap baki nong aikam ni ki kontraktor kim syam la penbiang ki registration jongki habaki wanra nong tre na barjela ki hab ban sedan kuna hadu sanhajar tingka katbai ki nong balapat kakuna kalong 6000 tingka habakli ulai tu kumba katanat kalalap hakane ke jingkhandra babun ki trai ba ai bala bat nong bala ki bianglut ki kot kisla namar katanat shua bang wanra ki ladep an pensai shekinong aikam ये डन वोटर आईडी ने ini cek bentruf begini Indian citizen na dendai nakaliang labor cek ya kutu ka labor shell आपका कितना आदमी हम लोग का ये 2 3 4 5 आपका भाई आपका भी कौन जगह का कितने आदमी है आदमी कुछ इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर इंजीनियर का ब्याह है तो नंबर का ना ये आपका शरद दिक्का दulu ठीक है कितना आदमी है लोकल 1 2 3 4 5 6 7 वोटर आईडी मैसेज जो भेजा था वो नंबर है तो मेरा मोबाइल में इनका अंदर गया हुआ था मतलब को दिल्ली दिल्ली आपका पकड़ो तो उधर दे दो अंदर ना आने दो बंदा दो बंदा रजिस्ट्रेशन आईडी या वोटर आईडी नहीं तो आधार कार्ड Mufi matasi kadang kenika inspection kebangi ya conduct na jungi jaka legal department dekat bat kiniki police officers but personal jangka directorate of infiltration jadi kenika inspection kadika bangi sile man benai
ka bang isi le man beran bagi ka department juga infiltration te ya kan ni le ban inspect ban check ikut kisah yang kini ki nong tray ki bawan nap ki bah na ki jelat banabat ka state ka jungi te kani kadika registration kabadi hapo jong kani ka Meghalaya Identification Registration of Safety and Security of Migrant Workers Act 2020. Hapo jong kani ka act kadang kam ba yakino gino ki nong tray bela ki bawan na ki jelat ki bana shaba ka Meghalaya bikin hak ban register hapo jong kani ka act. Kadika responsibility tu jong unu try kontraktor try dukan try jong ki hotel jong ki restoran munu ki bawan ban yalam kini ki nong tray ban tray hapo ki establishment ki jong ki bagi dan kam ba kin hak ban register ki ki ba jala ki bawan tray sini hapo jong tani ka act te lada kadang kanu collapse na ki nong tray niki ki try niki kontraktor kadang ka penalty nak jong ni act ba kadang kunai ki sanhaja tingkai kini ki kontraktor niki try bat siajar ni ki nong tray kawan hapo kanika NIT joka sora kidang snai ketika NIT ketika construction bahaya lah te bat nilawan hapo ka Jiva Resort kadang construction ang ni bagi pen tray bagi pen he ketika resort bat minsa lek lu hapo ka restoran ke jongki kidang don bagi ki pen tray ki no tray ki mo ni ki cook ki bun ki barjela tinidang haban lek itu bat ter kidang don ski ki jaka ta te bun ki la ya biang nomor ba ki la ya tip sini kata ka akam te bangla ju baman kapor bagla dan ki inspection bagla dan ki awareness bangla le rekat batan ka infiltration hapo police station bangla khot begini ki stakeholders ki bari ki try ki hotels ki ini ki homestay ki bangla ay ki akan awareness hapo lor kan ka act ki bun ki ya le kata ki don pat kapto kani ki baik ba nomor gini ki nokay bela teng kilong kiwan ban tray tang si banai ka pet ne kiwan ki tray tang kapto kani si ka pet na ka wan elam ne ki don ki ba ki pat yo ban register gitu te kini ki you think issue ban serve ki notice ki ban ai ki kapor ki hab register ki ki ko pala license ka menta ka sarkar ka pensuk kamdan kam su ya nu bikin mare bikin office bikin ban tap salan bakin pendak ki form ke par kani kadika ease of doing business jong kani ka sarkar ka besuk ikini ki patba tekla pelong ki hapo ka online ek registration kari online baik hapo jong ka site ka investmeghalaya.gov.in ki lek ang ka site ki sna ya ka id ke jong fi mo fisna ka gmail ai ki user id ai ka password de harod ang tu ki dan ki services tu bubun ha ki dan ki act bat kini ki services di department borokhat ki bubun kalau online hang alor di ka services pila bapin register kini ki beri kata ka by registration tolong ke batat ba kamdi ke ba rem kali sampu tingkai we migrant worker te kalong ka ba negligible mo ai ki kadur jong kini ki nak bela ki jong ki pat kini ki ka adha ka epic tang kai ni kata kan ni ka license kadon kata ka date ka ai tang sindru banai but kan ni ka validity ka ditang sindru banai but have hadin jo kata ka banai ka expired ki dan kam ki have renew ki ab ban renew no sya kan expired si banai sya ki ala ban renew te kadi kita tang sindru banai kila ka kata kan bangi tumhaki we want kini inspection te bun sien ni se batha lapai kini ki try ba so bakin manilam ki ka bah bakile lepai ke registration bakile lepai ke registration juki nomor bakan sup ki kana bakin lapoi sini kila biak ikut kisah kanum dan su kanu kajing mare sini mare stay ke penting jar mo ka bat ka berlong ka sup ki bakin lak kini ki jing lumar ki jing ya momi su te kadi katarin ni batha lepai ki bakin le kini te ting pat kidan ki baki kimia le ne ngam ba balai kidaw ki jong ki bubun ting ki bagi dan por bila bun bende kakam sini bun kakam stai te yang pat yo ban register ki
kalong kibun kita kalong dah jing spot jing kalong baman kapur ba subha se ba pin ya le lepai ke registration number ba shop sih menyalam kini kibri fil adaptive ba kini kibri ba pin wanilam kata ngut ke bah ba pin le lepai ya kini ke online registration shop par ba kidang don hap kinti jongki shaban shabakin wan pendiang lepai kot keslale lepai kini ke registration nomor ba kini ka buat kini ka infiltration kidan ka kecek cegit po bandi cek kin warra por bakiwan kaban pun iya tu ka iyo teh ka license ya kan ka license bakin yo benrung di ka nak state bo khambun banglai te kedi bun kini na Assam Bihar te ki na po West Bengal kidon hi na po Rajasthan kita ki state ba kham iya ba khambun ni na po Assam kimbiang ikut kisah kita ni ai ki kata notice isu ki kata notice bakin haban le ikan ka yu bakin pendap apa kata por bala ai ki ko ne kasan sing bakin ne in registration lada ki fail but comply kata ka bahkan ka act kata ka kin le kini te kamut ki ngat apa ka fine kadar ka penalty kata ki ong haban yo kata ka dan guna kasan hajar ka ani syajari ki break juga kalau ilibot inspektor te na keteng i medon sandan khat